Okay, jangan terkejut kalau korang baru try dah in love. I actually start from review this product and then terus fall in love, start consume sebab my goal is to find a good supplement yang bagi benefit luaran dan dalaman sebab I believe skincare je tak cukup. Normally I consume after breakfast, sekali sehari je. Contohlah kalau I malas sangat nak consume, I consume seminggu tu 2-3 kali je. Sebab I kerja kat office, after breakfast senang je nak consume and prepare kat sini. Yes, I ada nampak kulit I ada improvement sebab bila I tak pakai makeup, ramai tegur kulit I nampak sihat and glowing. Sebab Keso YT Snow ni ada niacinamide yang boleh memudahkan parut jerawat. Tu paling best. Yes, I used to be very insecure kalau nak bare face sebab kita perempuan kan kadang-kadang tak confident kalau tak pakai makeup. Now I boleh je kalau keluar tak pakai makeup sebab I perasan kulit I makin sihat and cerah.